شارەداریە گەل ئاباژارێ حەسەکێ بە ئەرمانجا ئامادەکاریên plana xebata a sala 2026 bi beşdariya endamên komînan civîneke berfireh li darxist. Bi dehan endamên şaredariyê û komînên bajarê Hesekê li Hola Marbêlaya Bajêr tevlî civînê bûn. Di civînê de piştîdeqeyeke rêzgirtin a xeftin hatin kirin. Di civînê de hate diyarkirin ku ev civîn dê rewşa xizmetguzariyê û zemîna tevlîkirina civakê di biryardayînê de zêdetir bike. دخوازن جیش بۆ کارێ me û komînê bi hevdûra be ji ber komîn ew esas e û beledî cizek ji komînê yî. Em dixwazin karê me serkeftî em bi hevdûr bimeşînin û ji bo beledî gavin îcabî tim bide karê wê bi komînê re be wê gelkî serkeftî be û ev jî ihtiyacatê wan ji kitla istismarî فرضنا هنا كان كومين احتياجي وان صرف صحينا هنا كان إنارة هنا كي مياه يعني حسب احتياجاتي كوميني ومقترحاتي خو بقدمينه هر di civînê de hate zanîn ku bi armanca pêkanîna pêwîstiyên gel di nava bajêr de civîn hate li darxistin. طبعا سروكي كومينا قش اي جنوبي هاتن فرج بو اف مشكله ما اف مشكله ما زفت بقايا صرف صحي يعني ابو اي سال دو سال تقريبا حبكي طلباتي مد اخر ان ننفذ عندنا اما هاتن من جنوب دو بقدمين جبر انه جمر تشيك اب احيانا بشغل اجتماعات اب جيفين سنويه فايا سنويه دعوامتكن جبون مشاكل منطقيه جوار بقين وتشتي كارب نجمر بنفذين وايدن داتين سر خطاء صالات دوي Di dawiya civînê de nîqaşeke vekirî di navbera beşdaran de çêbû. Komîteya amadekar a civînê jî hemû nerîn, nirxandin û pêşînyaran belgekirin. Da got di reşnivîsa plana sala bê de bicih bikin.